Alma berigara. Orta kut battalın bekarın. Befandının. Düşman hakaratı boğan kiri. İskeyen servandı meşine. Düşer kesi namasa. Rezil و perişan kırın. Berici haline destabile silahaya. Dışarı gel da, dışarı halandın da, dışarı geri de, havle peşe bekişinde. Eyha nasıl diker? Zikki de neydi be bırak bırak. Berici haline bir fırdıkı. Zıvana, teşkesi tekrar. Gündüm karker. Batalım. Bekarız. Tüşte çeydikin düşman. Tenevun ezdasman dikra. Nesağın. Be zamanın. Be sahine. Anlaci. Berican. Eha dışarı gel kine. Dışarı khakine. Boy khak. Eha dışarı. Jiyana van. Berican jiyana mırne ya. Evet ve jiyana khak. Darf. Berican sen. Dışarı alandın ekadır. Belki hamu kes dışarıda piste güven nabık ama zine kurt yak piste kini kapanlar. Bu ve cesaret fedakari dışarıda peşemiş. Dışarı halandın eda. Pazar hukukunda da berican hamle rolle kammazın dışarıda birikine. Kare ki mezin dışarı gel da çebikne. Ama tabi hafta ben bu tabi Kürdistan'ı ile maya. Nivi bitirin. Boyu veci nive niv cede ser evana. Hali seda, bendestiya seda, civana ses yapastır. Nüfusi vana dışarıda cigamazın tepkike, vana civana dışarıda dikine kuvvetlaka, teşkilti tamami hatta davi. رادیوی دنگی گل دنگی توی حواتیا شنوندگان و چهان رادیو دنگی گلدن باشکودارین هجا ایرو 8 حزیران 2024 شمیل بروکسل ساعت 11 لحمت 12 امینو چندنا و روژه ده پیشکش بکن دم دم آزادی ریبر اپویه ایریش آداگر کریه یالی سر متینای دوام دیگه دولت آترک آداگر کر کدوه گنده گوهرزه یال هرما متینای bomba baran کرد ساعتین ایواری ده جاری کردن چای متینای دا بر توپام در انجام bomba barana giran delqada yekji kevintirin gorustana hereme şevat derket destur nehatayın gundi agire ve mirinen navenda ragihandunu çepemine ya HPG da xuyaniya xoya duh de ragihandı buku devlet atırkada girker de durujen davide suhu se caran heremen zap gare u metinaye bomba baran kiriye Sistema parasla havaya Qandilê balafireke bê miroviya dewleta Tirk xisxware li gorî çavkanên herêmî dû ji aliyê pergala parasna havaya Qandilê ve li qada Asosê balafireke bê mirov a biçek hat xistin. Li gorî agahiyan Sîha nêzî bajarê dûkanê ketiye. Beriya vê Sîhaya dawîn a hatî xistin gerilayan 27 Gulanê li asmanên Qandilê Ak Sungur ku Sîhayê herî mezin dewleta Tirkiye anîne xware. Hêjayî bibîr xistre tevî vê Sîhayê hetana 17 Sîhayên dewleta Tirk a dagirker hatine xistin.
Di çarçoya kampanyaya jî rêbera azadî û rakirina têjdagiran a Komîteya Azadî ji Abdullah Öcalan re ya Başûrê Kurdistanê ji CPT re nameyek şan. Komîteyê daxwaza Serdana Lezgîn ji bo îmraliyê kir. Her wa Bank li Tevaya gelê Kurd û dostên wê kir ku xwedî li rêbera derkevin û kampanyaya şandina nameyan berfirehtir bikin. Endamê Komîteya ji Abdullah Öcalan re azadî ya Başûrê Kurdistanê Şoreş Xıdır. Derbarê mijarê de axivî Şoreş Xıdır balkşanser têcida 25 salan ya li ser rêber Apo û bank li herkesî kir. عبدالله Öcalan و ماوەی 25 ساڵ زیاترە لە زیندانی ئیمراڵی دوور لە هەموو بەهایەکی ئەخلاقی سیاسی ئینسانی گۆشەگی کراوە و هەموو جۆرەکانی ئەشکەنجەی بەسەردا جێبەجێ دەکرێت کە ماوەی 3 ساڵە زیاتر هیچ هەواڵێکی نییە. سەرڕای ئەوەی کە پارێزەرانی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان و چ لە ڕێگای خانەوادەکەی داواکاریان ئاڕاستەی دادگای دەوڵەتی تورکیا کردووە کە هیچ وەڵامێکی نییە بۆ ماوەی 3 ساڵە لە هەوڵداین کە ئێمە هەواڵێکی بزانین. یەکێک لەو هۆکارانی کە ڕێگرە کە کۆمیتەی دژ بە ئەشکەنجە CPT کە سەر بە کۆنسەی ئەوروپایە ئەو دەبوو ڕۆڵی باش ببینێتەوە کە بتوان سەردانی زیندانیان ئیمراڵی بکەن بەڵام بەداخەوە چ CPT و چ دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا بۆ خۆیان بوونەتە بەشێک لە سیستەمی ئەشکەنجەی دەوڵەتی تورکیا. داواش لە هەموو پارت و لایەنە سیاسیەکان دەکەین لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە ڕۆشنبیران و لە کەسایەتیەکان لە هەموو بەشەکانی کوردستان و لە هەموو جیهان کە ئەم نامەکراوە ئەوانیش هەستن بە ناردنی و گرینگە شێوەی ناردنەکەشی ئەوە بێت کە هەر کەس لای خۆیەوە گروپی 5 کەس 10 کەس یعنی گرنگ ئەوەی لە 5 کەس کەمتر نەبێت 10 کەس بێ باشتر 15 کەس ئاوا ناوەکانی خۆیان هاوپێشکەن لەگەڵ ئەو نامەکراوەی کە ئێمە بە دوو زمان بڵاوی دەکەینەوە لە سوشیال میدیا بە ئینگلیزی و بە کوردی ناوەکانی خۆیان هاوپێچکەن و ئێمە ئیمەیلی CPTش لەگەڵ نامەکە بڵاو دەکەینەوە. گرینگە نەتەوەی کورد بەم ئەرکە ئەخلاقی خۆیان هەستن پشتیوانی لە کۆمیتەی ئازادی ئۆجەلان و پشتیوانی لە بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان بکەن کە خاوەنداریکردن لە بەڕێز ئۆجەلان خاوەنداریکردنە لە دۆزی کورد. Çalakiya girtiyan ajre ber Abdullah Öcalan azadi dudume girtiyan siyasi eline girtiken Bakure Kurdistan û Tirkiyeyê çarçoya kampanya navne teviya ajre ber Abdullah Öcalan azadi ji pirskirek rakurtere çarî Seriya Demokratik de di 27 mejdara 2023 de dest bi greva birçîbûnê ya bê de mudor veger kiribûn. Girtiyan siyasî çalakiya xwe ji çarê Nîsanê ve binedarkirina hevdîtina rûbirû redkirina hevdîtina bi telefonê û bi çalakiya Dadgehan di domîne girtiyen azadiyê di roja 395 de bu qonaqeke nû çalakiyên xwe di domîne. Çalakiya nöbete ya li wargeha Maxmûrê ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera hatiye dest pêkirin 325 roj li payê xwe hişt û devrî koma 64 kirin. داوی وقت کوته زانین 3 سال زیادترین به تو آوایی آگاهی جره برای پو نای گرتن اگر دوان 3 سالان ده پیوندی ها برای پو به در ورنه ها تبقیت کردن و جبو چاره سر کردن اپرزگری که کرد در فجر راحت با داین نه پیکان بو کو افشار مجار گوتنی آقاس آجو تو با جبر کوره برای پو ده هفدیتنا داوی یا کو به پارزن خواره کربو ده گوته بو کو اگر جمر رای در فت به داین از اپرزگری که کرد نه و هفتی اکی ده چاره سر بکم لما پشتی به پیامه جه هما یکسر داوی له هفدیتنان آنین افجی نشان داده که هر چه قاسی رولا حیز نافنتاوی یا ده تجرید و اشکنجه و امرالی ده بی وشارتن جه حلواس CPT کنسه اروپا دادگاه مافی مروانه اروپای و نتوین یک بویشی دیاره که اف تجرید و اشکنجه به پشتوانی و عرکرن وان و تیدو ماندن جبر ویجی هر چه قاسی چالاکی این کوش بو آزادی فیزیکی را برای پوتین لدارخستن جی بنرخ بن جی تیرا شکاندن و آزاد کردن فیزیکی را برای پون ناکن لما دوی بفهم چالاکیان ین هایی را چالاکیان جور به جور او به حزب بین پراتیزه کرن جبر ویجی امی هم وقت چاپمانی آزاد آورگاه شد رسم جودی او همشی وقت گلی وارگه هزیدتر خودی لارکو بر پرسارتین خود در بکوین و حتی نیکو اف حولدانا تیرا بر کردن با آزادی فیزیکی را برای پورنه به انجام کردن امی نسه
sekinin bivere em serî de bang li gelê xwe çar parçeyên Kurdistanê û yên derveyê welat dost û raha giştiya demokratîk jî dikin. Hêzê de têr bi erk û berpesartiyên xwe rabin. Bijî serokap û bê serok jiyan nabe, bijî berxwedana zindanan. Bêjî serok abo, bêjî serok abo, bê serok jiyan nabe, bê serok jiyan nabe, bê serok jiyan nabe. Wezareta Karê Hundirûn ragihand ku gerlayê HPG İlyas Ayaz di pevçûnê de jiyana xwe ji destê li herêma ku dikeve navbera çayê Siyanê û Masîrê ya di navbera navçeyên Gevera Colemêrg û Elbaka Wanê di 3 Hezîranê de hate bombebaran kirin. Wezareta Karê Hundirûn piştî bombebaranê daxuyand ku 3 gerlayên HPG'yî jiyana xwe ji dest dane. Hat zanîn ku HPG İlyas Ayaz bi nasnav Demhat Şêro Welêt ê wezaret gotu bû jiyana xwe ji dest daye li nexweşxaneyê tê derman kirin. Hat zanîn tevî HPG Ayaz HPG-yekê din ê di pevçûnê de birîndar bûye jî rakirine nexweşxaneya perwerdê û lêkolînê ya Herêma Wanê. Hat zanîn ku rewşa HPG-yên din giran e û di servîsa lêgerîna awarte de tê ragihandin û her wiha Ayaz jî ji ber parçeyên şarapnelan ji milê xwe birîndar bûye û rewşa wî baştir e. Her çiqas li gorî daxuyaniya Wezareta Karê Hundirûn cenazeyê 3 gerlayên HPG-yan anî bin nexweşxaneyê jî hat zanîn ku tenê yek cenaze anîne nexweşxaneyê. Girtî Fatma Özbay ab pêncî şêrêketiye nayê berdan. Fatma Özbay 28 salên girtiye nehalê girtîgeha Şakrane ya jinan tê girtin û nexweşa pêncî şêrê. Ji ber pêncî şera Pêsîrê li beşa Onkolojiye ya nexweşxaneya Yeşilyurtê tedavî dibîne kontrolê wê yê rûtîn nayê kirin. Lazim e 6 mehan careke biçe kontrolê lê ji îlonê ve kontrola wê nehatiye kirin nebirin beşa nexweşxaneya wê lê tê derman kirin. Fatma Özbay derbarê nexweşî û rewşa xwe de wiha got. Ji bo pirsgirêk çareser bibe karibim biçim kontrolê beriya niha min daxwazname da müdüriyetê lê daxwaza min nehat qebûl kirin. Diva demê dawî de qet daxwazên me pêk nayînin. Fatma Özbay da zanîn de encama gelek serlêdanan de ve sevkî İzmîrê kirine û wiha got. Min sev kirin lê ez nebirim beşa nexweşxaneya min lê tê derman kirin. Ji ber qeyda min nebû tiştek nekirim. Carekê din vegeriyam girtîgehê. Divê demê de zexteke psikolojik li min hat kirin. Hat zanîn ji bilî nexweşiya pêncî şêra Pêsîrê di qirika Fatma Özbay da modül hene û nexweşiyên vertigo, fıtıka piştê û stû pêre heye. Girêdayê pêncî şêrê hestiyên wê dihele, hestiyên wê qels bûne û rîska hestiyên wê bişkiye heye. Malbata Fatma Özbay da zanîn qîzawan ev 28 salên girtiye nexweşiya wê giran e ji ber pêncî şêra Pêsîrê nikare dî girtîgehê de bimîne. Ji ber tedavî tê asten kirin zexta psikolojik bandoreke ne baş li başbûna wê dike. Divê rojek berê rojekê were berdan. Li çarde girtiye ku komkuja 19 kanûna protesto kirin cezayê disiplîna hat birin li girtîgeha girtiya Marmareyê ji ber ku di salvegera komkuja girtîgehê ya 19 kanûnê de komkujê protesto kirine li 11 girtiyan cezayê disiplîna hat birin. Di 19 kanûnê de ku hikûmetê wê wekî vegera li jiyanê binav kiribû operasyoneke kiribû û zêdetirî girtî jiyana xwe ji dest dabûn û 300 girtî jî birîndar bûbûn. Di salvegera komkujê de girtiyan komkujê protesto kirin bi hinceta sürût û duruşum gotine li girtiyan cezayê disiplîna hat birîn. Di 3 Nîsanê de li 4 girtiyan 2 meh cezaya qedexekirina hevdîtinê li 18 girtiyan jî 2 meh cezaya qedexekirina pêwendîdanînê hat birin. Li ser vê girtî serdozgeriya lijneya disiplînê dan û îtiraz kirin. Piştî îtirazê dadgeriya înfazê ya Duduyan ya Silîvriyê bi hinceta dîmenên kamereyê tunene û xistina li derî nehatiye tespît kirin cezayê 8 girtiyan xira kir. Lê cezayê li 14 girtiyan hatibû birin jî erê kir. Ji
Abu girtiye nexweş Sedat Assız serili ihade hattayın Sedat Assız 54 saliye 30 saleli girtika tipa feya boluyete girtin. Sedat Assız jiber ku poşmanti kabul nekirdiye ki adarede berdanavi semehindin hattalok kirin. Pişti ve de 5 Haziran de carek edin semehen berdanavi hattalok kirin. Malbata Assız 5 Haziran de girtike geriya ure ve beriya girtike ragihan diye ku carek edin berdanavi hatiye talok kirin. Sedema berdane nehat ragihandın. Malbata Sedat Assız jiber ve nehakiye serili şahı komaliye mafe murvan ihadeye amededa. Polisan Erganiya Amedi avetin ser malan 5 kez binçav kirin. Polisin devleti atık İru serisi be avetin ser gerek malan hevşardar beriye Erganiye dınavde 5 kez binçav kirin. Hadzanin her 5 kez de çarçueli persineke ya 2023 ande hatine binçav kirin derbare wan de hatta 24 baten du hatin kirin de ji cenaze karkere davi ku dibin axe de mabu hatitin. Hadzanin ku nasname karker de encam testa denayi de vere diyar kirin. Jimalbata gezici du kes hatın berdan dedema operasyonun leşkeri u qadaxaya derketina dervede ku dinabera duduye tirmeh u 28 mijdara 2023 ande bejayi xizan u tetwane çebu bun Jimalbata gezici heft kes hat bun girtin. Danişine avula doze duhle datkiya cezaya girana bitli sehatlı darxistin. De danişine de ji kesan derbare du kesan de bir yara berdane hattayın u derbare 5 kesan de ji bir yara domantına girtine hattayın. Kesen girti bir iddiayın endamtiya rekistine xarakirna yeki tu yek paretiya devlete u hattı bun. Li bajarokê dihokê xelk dijî nebûna xizmetguzariyê daket kolanan li komelgeya dümüz ya li bajarokê Semêlê ya ser bi parêzgeha dihokê xelk dijî nebûna xizmetguzariyê daket kolanan. Li gorî agahiyan divan kêliyan de xelk li ser cadeyan agir pêxistiye û dixwazin hikûmeta demboriya Herêma Kurdistanê pêwîstiyên wan yên jiyanî em bingehîn dabin bike. Walatiyan riya sereke li trafîkê girtine û ragihandine ku heya daxwazên wan neyên bi cîhanîn ew ê çalakiyên xwe dewam bike. Perêgodan jemen û çend saat yazda pêşkêşkirin ana xatirê we dembaş. Çave zarokane ev çihanem tedane ve nateme talane ben orike daykane estre çave zarokane lili daye ev çihale lili
çi